Amabanga ya ChatGPT nuko hackers bayikoresha muri cyber security. ChatGPT ni ubwenge bwo gukorana AI, bushobora kugufasha mu buryo bwinshi: kwandika, gukora code, gutanga ubujyanama n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko se waba uzi yuko abashukanyi cyangwa hackers bashobora gukoresha ChatGPT mu buryo butemewe? Uyu munsi tugiye kureba amabanga ya ChatGPT, uburyo hackers bayikoresha n'ingamba zo kwirinda. Icya mbere ni ugukora phishing message. Hackers bashobora gukoresha ChatGPT bandika message zisaba amakuru yawe, email zibeshya ko zituruka ku mbuga zizewe. Nk'urugero, hackers akoresha ChatGPT gukora email isaba password yawe ya banki ikagira inyandiko yumvikana neza. Isomo: ntugakande link utizeye, na ChatGPT ntabwo ari uburinzi bw'iyo link. Kabiri ni ukwiga kubyina software z'ubumenyi. ChatGPT ishobora gukoreshwa mu kwandika script, kwandika malware script, kwandika spyware, kwandika bot z'uburiganya. Urugero, hackers ashobora kubaza ChatGPT uburyo bwo gukora script ifata amakuru ya phone. Isomo ririmo aho ngaho: ubumenyi bwa AI ni bukwiye gukoreshwa mu bikorwa by'uburiganya. Gatatu ni ugutanga uburyo bwo kugukurikirana. Abashukanyi bashobora gukoresha ChatGPT bakora tutorial z'abanyabyaha, kumenya uburyo bwo kugukurikirana kuri social media. Urugero, ChatGPT ishobora gukora icyegeranyo cy'uburyo bwo gukurikirana abantu bakoresheje online info. Isomo: awareness niyo protection ya mbere. Kane ni ukuvuga ku by'ubutasi, social engineering. ChatGPT ishobora gutanga amahame: uko wakwigana umuntu ukamushuka, uko wabaza ibibazo ukamenya amakuru. Urugero, ChatGPT ishobora kugufasha gutegura script y'ibibazo byabaza umuntu uburyo atabibona. Isomo: ntugakoreshe AI mu bikorwa by'uburiganya. Gatanu ni ukwigisha cyber security mu buryo bwiza. Ni ingenzi. ChatGPT si mbi gusa, ishobora gukoreshwa mu buryo bwiza: kwiga coding y'umutekano, kwiga penetration testing, kwigisha abandi uko barinda systeme zabo. Isomo: AI ingana n'ubushobozi bwo gukoresha neza cyangwa nabi. Gatandatu ni ukumenya ibiba hose ku mugenzo wa hacking. ChatGPT ishobora gutanga tutorial zo kwirinda phishing, tutorial zo kurinda device, amayeri yo kurinda password. Urugero, kwiga 10 ways to protect your phone from hackers ukoresheje ChatGPT. Isomo: AI mu cyiza bingana na learning tools plus protection. Karindwi ni uko hackers bashyira mu bubiko bw'ibanga. Hackers bashobora gukoresha AI guhindura code isanzwe bakayikoresha mu bugizi bwa nabi, gushyira mu nzira zigoye kumenya amakuru. Isomo: awareness plus monitoring equal defense. 8 ni uburyo wakwirinda. Ntugakoreshe ChatGPT mu bikorwa by'uburiganya. Reba permission za app za AI. Ntusangize amakuru yawe ya sensitive kuri AI. Isomo: ubwirinzi bw'amakuru yawe ni priority. 9 ni ukwiga cyber ethics. Kumenya ethics. Koresha AI mu buryo bwiza, nuko ikoreshe mu gutera abandi akaga. Menya amategeko ya cyber security mu gihugu cyawe. Isomo: ethics iruta technology. 10 ni ukwiga cyber security byimbitse. Kurinda device, kwiga penetration testing, kumenya amakosa hackers bakoresha. Isomo: ubumenyi bwo kwirinda ni ingenzi cyane. AI ishobora kukwigisha byinshi. Nk'uko mubibonye, ChatGPT ishobora kuba igikoresho cyiza cyangwa kibi. Byose biterwa n'uko umuntu ayikoresha. Ubucukumbuzi, kongeraho awareness, kongeraho cyber ethics bingana no kwirinda hackers. Komeza ukurikirane SEO James Tech and AI ku masomo menshi ya hackers na cyber security mu Kinyarwanda. Kandi ntuzibagirwe subscribe, like, share na comment. Nitwa James, murakoze, mukomeje guhabwa ikaze. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe SEO James Tech and AI.